Babui ba batle ba Solution Programs ya dumedisa go se hona ha re jere mata Yesu Kriste mo di ke bona tanga go nyane amen mme ba bua batle ha ke thabetse wa lona hape ga jeno ke le mong ka jeno ke hama ibe ke ikotella mosotho wa tshwalo ha boela go etsa mesebetsi yohle kaofela mme mmuya ka tehang ka jeno ke tlo tla ke gala ka thapelo e ona o thakgola tshebetso ka jeno mme ke o bontsha fela ha ona mmui hasa ka Facebook mo le yona YouTube mme hohle mo le hona teng ona mmuya ka teng he o ka ngola taba tsa hao teng a di dipotso o ka di ngola mono ka go tlatsetso o di ngola mono mohlomong ha ba go botsa kgetheng tsa thapelo e tsona mmuya ka teng o le kulile o ka di ngola hona teng e tle ha nako tse tlang kapa gabe ke mona kgetle re ne re tswela pele go rapedisa bona mmuya ka tehang hobane re phela lefatsheng le matshwenyeho lefatshe le re imelang ka ntho tse ngata mme re lokela hore le ka mora modimo Jesu Kriste ka lentswe la hae la boela ho Luka kgaolo ya 18 temana pele mane hore re se phetse go rapela e le o ska kgathala tabena e go bona ehlile o rapela ka mehla go bohlokwa bana mmuya ka tehang mme tabena e go honna go wena ho sa kena molekong ye re sa ga fona ge kgelohile re ke ne re tswela pele go rapedisana ke kopa motsong wa le kgethe thapelo ona mmuya ka tehang mme ke re fa mema bohle bana beno bana metswalle ya hao bohle shara linkena le bona hore ba fumana taba tsena le bona e le hore ba se fete bona mala modimo o go tshwaratse manatse o kgethehileng o kgothatsang o re tsheisang tsatsi la kajeno ke kopa re rapele Jehova ona mmoloki wa rona ge a leboa ta bona go sengwa ka poroko ga te modimo ka tshegetso ga te go fiana te modimo bona ha ne o botsa ta gona mme a te go sengwa ta go tsitsinyana te ta go tsosa wa ta go ke ge ba tsa ha te modimo ta di ga leboa wa ta gona ga phele wa ta ta gona ge le ba bohlale ge le ba kgethehileng empa ta gona ga phela ka baka la mogau wa phela te modimo ta di ga leboa ga kopa ta gona ga tsa ga jona ga ta kwantso ta gona kopa ta go thusa o kwantso ha te modimo ta go thusa wa ta ga phela ga gona wa ta gona ga le mo ke se wa tla go finyana mme ta ha tla go pata ga fumana bohle ge loketse tsatsi le ha te modimo mme tle ga ta gona a tla ga nke bohle go isa mane le ha ile wa ta gona ha go bua tsena a itsena ta gona wa ya wa lokisa ta ga rapela ga etela pele ana bua le para mo a tsa ga jeno ta gona e mo tsa ga fetola ta go tsata ta gona ge tlhophela tsatsi le go la ta o tla wa mo ditwana ka sendate ta gapela bohle mo mosong ta gona ba ingwetsweng ke matshwenyeho fe kapa fela fa se ate modimo ta gona ba imolla ta gona ba fa tshepo ta gona gore ta re kileng so so ka ta gona Yesu Kriste ta modimo wa tla o tla reng ka te modimo ka Yesu Kriste mo di yona ga leboa amen mo ya ga teng ka go yona ke la ka tsa go ke tlo sheba sehloho fela se sehloho potso se reng na fela hae o sa go lena hae o sa go lena ke potso eo ke batlang ka jeno bana mo ya ga teng ge ke re tlo ya gaba ka lebebele mme e tempe e be potso e tla ga kganna go bona mo ya ga teng ha re tshwenyea ge se ipone ge ke la go ipolaya ha re tshwenyea ge se ipone ge ke la sa tumelo ha re tshwenyea ge se ipone ge ke la go nyefola modimo empa ge tse fela gore hae ha o sa le gole wa le pina eo mmina thoko e mga e binang bukeng o thweng ke di fela o thweng ke Kriste pineng ke nomoro ya bohlano yona mantswe a teng ha ke a qotsa fela mono seratswana sa pele fela se re na hae o sa la gole na ke bitse molebedi a re bosibu ya fela mme go fihla meso jwale ha o sa le gole jwale o se hlole o lla o mpe wa kofe o tsamaye mpa tsamaya a kofe o tla fe malatsi ao a senang go fela jwale
sebini se sa tswela pele se re ke buitse le botho mme le pina la botho e re re tsabana ka sebete ka re go fela hape a tswela pele re se ga ba bona e re ke buitse ntho tsohle di ka ntsweleleng nako e se tla feta le hae le hlahe sekgeng sa bona sa pina eno hore hae ha o sa le hole ho kgothala moeti motsamai hlakola meokgo tseleng e phodileng mme ya ratang ha se patuwe ha se o seba ha se o qopitsa ha se ho etsisa empa re a lemoha nnete ko re hlile re phela lefatsheng le tletse matshwenyeho re ingwetswe mme ya ratehang ke tseo re feta ka go tsona bana ba bosiu motshehare ba lla batswadi bona ba siya ka lefu batswadi bana bosiu motshehare ba lla ba hlekefetswa ke montata bona ke ba haisane ke ba tamoholo wa bona ke tlhaka tsa bona ka mekgwa yohle ka ofela na hlekefetso mme potso e teng ko bona re tla phela tje go fihlaneng na malapa a khalana batho ba hloka mamellano bana e sa e le dintjeng ngwana go tsa tsebang ntate mme e le bana monna le mosadi ba utlwa fela hore go bonolo go bona hore ba ka arohana ka baka boikgomoso wa bona ka baka la hore fela ebe e mong o utlwa fela hore tabatelo tsa hae di tla pele go tsa bana ba hae go tsa lapa la hae mme potso motho la e botsa ona ha o sa la hole na potso ena motho ha e botsa ona mmuya ratehang ha e botse a feta monateng ha e botse mo a leng teng hore monate empa o e botsa hobane a feta ka matshwenyeho o e botsa hobane a kgathetse ke boemo bo a phelang ho bona pele e be go botsa ona ha o sa la hole na ke re ka ona motho a nkeng leeto a matse ka mararo ho isa bohlano a tsamaya ka maoto bele maoto ana ha a sa opa a go ruile a sa bia sa fele ka dieteng mohlomong a bia tsamaya ka leoto goba fele a sitwa go ga dieta maoto a le bohloko o tla botsa potsa gona ha o sa la hole na behleng ena re phela nako e monate eo re tsamaya ka di-GPS tse tla o bontsha mo yang teng na o hole ha kae but nako tse fetileng tsane o lo bontsha matshwao fela hore o tla feta thaba itseng o fetle kgohlo itseng o fete ntho itseng empa nako yona o ke a tsebana o ha kae le mo yang teng mme taba enana e botswa kena ke monna tumelo ke mosea tumelo ke motjha wa tumelo ke ngwana tumelo gona ntate modimo ha o sa hole na ha o sheba buka ya tsenolo gona mbuya ka tang ke kopa ge ya ka pelenyana tsenolo ga oro ke ya pele thomono temana ke a bosupa tsenolo ga oro ntho temana ya bosupa yona e na le mantswe a latelang e re bona ke se ke tla ka pele go le tlhonolo ya bolokang ditaba tsa go profeta ba bukaena bona ke se ke tla ka pele go le tlhogonolo ya bolokang profeta ba bukaena potso gona yo profeta go feng ba bukaena yo seolo monana a buang ka yona Johanne mosedudi mona wa lemositswe ditaba tsa nako ya go fela nako tsa mathula a na le lefatshe a di bone a di lemositswe gona mmoja gatang Johanne mokolopetsi ntshwarele Johanne mosenudi mme ha le mo taba tsena o fuwa molaetsa hore Johanne ngola hore ke a tla ka pele bona go ke a tla ka pele mme go le hlogonolo Johanne ya tla boloka ditaba tsa profeta wa bukaena
ha o sheba kgaolo ya 12 mona go se lo mona go na le melaetsa e megolo e manyolo ya magago mono bona mo ya gatehang yo nje ka ba ka ofela empa ta wonta ta wa tsala molaetsa na e mejwa molaetsa wa pele go tloa kgaolo ya tshelo fa tsengolo ha o sheba mono temana ke ya tselo kgaolo ya tshelo temana se sera temana go temana 12 melaetsa e fana mo le megao molaetsa wa pele e biletsa batho ke kwa ke ba temana ba sera fela e re tselo thalo fere mosadi yena a ba le ntshwagela mo ya gata e tla ba kgaolo ya 12 ntshwagela kgaolo 12 tselo mono ke go pa ga tle ge lokisa fela mono wa mo ya gatang ha ke ga tore ho no hothwe ke ba le ntse se sio bebeleng empa go lo bile di kgaolo ke go pa tle ge shebe kgaolo 12 le mana ke ya bo tsela yona e re hape ka bona lenyoloi le fofa magareng a lefatshe magareng a le hodimo ntshwarela le tshwere ya fankgedi ya ka mehla le mehla go e boela ba haile lefatsheng le ditšhaba tsohle le mefuta yohle le dipuo tsohle le merabe yohle ke na go supere la re ka ntse le phameng tshaba modimo le isankganya gona go bane nako ya go ahlola gona e tlile mme go mamele a entse mahodimo le lefatshe le lewatle le diba tsa metsi ke mona tsa pelong mana tsa bobedi wa le yola le kgaolo e tshwara mona le re la bobedi re fela o ile Babilona motse o mogolo gobane o nisa ditšhaba tsohle feini ya bohale ba botswa bona mona ho bega Babilona ile papiswa taba mme ha o bega veini mona ha o bega veini ena e batho ba enwang go taya empa o bega dithuto tse kgelohileng go yele Babilona o ile o file batho veini ena ya botswa ba hae ena ya go yele o tswa ka ntse bogapedi ba ditshwantsho bogapedi ba badimo bogapedi ba ntho tse ngata fela tseo modimo a re sa ga di etsa ena Babilona o tswa ka ntse bele ntshela se bitsa Babilona ba tshekano fela mme o ya o thwe he ena Babilona he oe ra sa ga gore mana sa ga gona ha o bala mono o tswa temaneng ya bogobo mona o so bua ka gore go a le ntho thweng ke bogapedi ba sebata sona sa sebata le tshwara sebaka mme ga a lemoswa mona gore ge se amohele la bona bontsha gore o tla qobella batho bala sena sa qobella batho se amohela tshwara la teng se amohele se gapela sona sa teng mme se bontshe se phamisa sebata mona ga le moso ge se etse jwalo bile jwanne monana mo ga ba lente ga o re nthomane go thwe go tlhola tsam ba o ka tabatang tsa go profita ba bukana ile go tlhola bao ba tla hana go mena sebata empa go tlhola bao ba tla go modimo etse mo le fatshe ba ise ganya go ona ba tla kapela modimo ya jolo ena fela mme ma meta tsata he fela ba se mo tswakanye le medimo ye meng tabena re he ha o le he a o le tsono jele ha o sheba ga o nyana buking ye tshwana ya senelo ga o lena ya e nthumana go dira mogala mo le ga teng fela ga nke temana ke ya 12 mo ga o ntho temana 12 yona ha re fumane he e tla bona mantswe a tselang bana mo ya ka tang re tlo re bona hang di phakisa ketla re tla tshwana di phakisa ketla mme ke tshwere moputso wa ka go putsa e mong le mong ka go lekaneng ke zamana tsa hae ga modimo ya senang le eme ga modimo go thong o fe modimo ya fanang ka seo o re ke go se fumana lefatshe re phona
lebaka leo ge botsang potso gona ha o sa hole na gobane batho ba sebetsa ka thata ba patlo hanyenyana batho ba bang ba sebetsa ka thata gore ba ya dikolong go batla fana mesebetsi empa batho ba feta tseleng fela mono ka baka lang bobodu bo tletseng lefatshe pele o tla ipotsa potso gona ntate Modimo nna re tla phela ka mokgotse go felaneng pele mona go bolela mona gore he Yesu Kriste hore ka mono wa Johanne Mosenoni ngolla hore ke tla ka pele mme ke tshwere moputso ha ke tle ka empty hands ke tshwere moputso go tla putsa e mong le e mong go rata mesebetsi ya mang ya hae a bona kgaolena ya 22 mona o tla ithuta gore go na le boemo boo Modimo a reng o tla re tlohela o tla re dumella hore ba etsang hampe ba tswela pele tswang go etsa hampe empa ba etsang hantle ba tswela pele tswang go etsa hantle gobane bjale a kgathetse ke gore be mohlomong e sa la re qeka gona mo ya ratang go kgutla mekgong ya rona go ba ka tswela pele ge shebe road map matshwao a ba profeta matshwao ao maapostola matshwao a Kreste a ile a fana ka ona a nyetsa apostola ya gore ba go jwetsa banana ke a fela re a kana ge nka letshwao la pele leo ha se la pele mothong ka order empa leo re tle share Timotheo ka bobedi kgaolo ke a borago mono mme teng ke ketemana pele go ya bogobogo o tlo tshwara moya ratang ka ha ba bang ha ba le bebele ga ba tsena go pa ke dipale mohlomong ba re ke itse tjenana ke mpa ke dipale go utlweng ga gona kaofela mme ke tla iketa ke tla leka gore ke bala ka puo ena esena la ga ngata ga sa e sebedisa ngata mme ga se re bala ka yona hle na go se go sokodisa tjena empa tla ka gore ke ge ge e bale Timotheo ka bobedi kgaolo ke ya borago temana pele ya bogobogo e re tseba bana mehleng ya go ketela o tla hlaha nako tse bohloko temana bobedi gobane batho ba e tla ba ithati ba ratang leruo le bakaki le ba ikakasi le ba nyefule le ba sa utlwe batswadi ba bona ba hlokang tebogo le borapedi mo ya ratang potso gona matshwao ao a re a fona mo polosi ya ngollang a ngwana Timothea na re a bone mehleng ya gwana na re bone batho ba nyefolang ga re bone batho ba ikgabang ga re bone batho ba ikakasang ga re bone batho ba nyefolang gore be le gore ga ba lerato la boena mme o thwe taba tse kaofela tsena ke matshwao a bontsha gore jale ge se re ya kae ge se ya qetellong mme tse ga potsa gona ha e sa le gole na ga boentse le gore ga o sa le gole ga re shaya matshwao anana ao a re ka pela gona temana ba gore e tla ba senang lerato la tlhago le ha e le go tshepeha ba etseletsang ba bang ba sa tsebeng go itshwara ba sehloho ba hloyang ba molemo e be baeki le ba halifi le ba ikgomosi ba rata menate ya nama e seng Modimo temana bohlano le ba tla ba le sebopego sa borapedi empa e le ba latwetseng matla a jona le ba jwalo ba foralle temana botshelela re ha ga bao hona le ba kgunelang matlong mme ba hapa basajana ba ingwetsweng ke dibe ba keneng ke dikgetho tse ngata ba ithutang ka mehla empa e le ba sitwang go fitlhela tsebo ya nnete le ka mohla o le mong mme ba jwalo ka ase le Jambrser ba ne ba hanyetse moshe bao le bona ba hanela nnete jwalo ke batho ba dikelo tse bodileng ba
ba lahlilweng ka nqa ya tumelo, empa ba ike ba sola ba tswela pele hobane bohlanya ba bona bo la pepeswa bohle jwalo ka jwa bao. Ha o sheba taba tse kaofela ra mo ratang, re lemoha matshwao ao Paulus a ngola Timothy hore tloha le batho dibopeho tsa batho di tlo makatsa, tlo batho ba kgopo ba sena lerato, mme ya ka tse tshwere taba tse kaofela tsa rona mo ratang re di pake hore re phela go tse bohloko tseo batho ka nnete ba le dihloho, ba leng kgopo, ba bolayang batho ka dihloho, ba etsa matlo tse bohloko, batho ba makgotle ba kopa makgotla ke dipake, bakgotla ha ba swele ka toka, hore batho ba bohloko bona mo ratang wa fela ha ba leratollang, ha ba rate Modimo, ha ba hlomphe Modimo wa bona, ha ba hlomphe Modimo, ha ba rate tsamaya tsa hae. Mme o yo thotho ba jwalo he ge ba fogalle ba jwalo hobane ha ba re thuse, ha ba aise hore re ya lehodimong, ha ba re thuse hore re lokele tsatsi le leholo la ho tla ho Yesu Kreste. Mo ratang Kreste wa tla o tlo re nka re ise hae. Yes, ha o sa le hole ho fela go tlhale ge tshware se se o kae fela wa tla. Mme ha o sheba taba tsa kaofela tsona tse wa lemoha tshwara kaofela rehle a sa le teng ka bongata ba ona. Mme potso bona ha ba tshwana a ntse ke tseana nna le wena go kaena na ntse re itlhophela tseo la hore Modimo yena wa rona re bona hore re ya morata, Modimo yena wa rona re bona hore re tsa ga di hlompha ga di bolokana kapa ga batho ba kgopo wa soto be le hore ha taba tse ka fa di etsala mohla ke Kriste a tlang le gona go tlo wa tsune tshwana. Ke a kopa hle hona mo rate hore tso eo e tloela bohle ba kgopo e ska wela wena, e ska ngwela. Batho se ka pele kgaolo ya mona Paulus wa ngolla mono taba tseo tse bohlokwa haholo ka bona. Paulus a lemohile hore diabolosi o tlo nka monyetla ka hore a palele tshwele ka lefu, pele hore a ngolle batho sa Thessalonike ka hore ba tsebe gona go tla etsahalang bona mo ratang. Taba tsena ha ke di bala ka mehla yohle ke bone matshediso go nna hore ka nnete ga le Modimo a ratang, ga le Modimo ya angwang ke go tshwenya ga rona mo ratang. Ke itse se ka ba pele e se ba bobedi, ke kopa tle re lokisa mono e se ba bobedi empa ba pele teng re tlo nka yona kgaolo ya bone, re se ka pele ge nke kgaolo ya bone ge nka temana ya 13 ya go 18 yona re bana beso ha ke rate hore le hloke tsebo tabeng ya ba ithobaletseng, le tle le seke la hlomoga jwale ka ba bang ba senang tshepo. 14 ke gobane ha go dumela goba Jesu o kile a shwa a ba tsoa, le gona re tshwanetse go dumela go ba ithobaletseng Modimo o tla ba tsosa ga Jesu, mme a ba hlaise le yena. Mo ratang ha o sa le hole Kreste o tla tla bile ka boletse mona hore ga se ka hloka tsebo, ha re lla gelle gana le tshepo ya hore tsatsi le atla bona mo ratang leo Kreste a tla tla bile ka ile a tswa lefu, a tswa bafu, a tswa go tona ba ithobaletseng ka tsileo. Mme ka matlano ha yana o tla go bontsha hore o setse lefu ka go ba go gona ba hlokahetse tshepong eo e hlolo ga ba tsose mmogo le yena. Pele re fetile re fela re bolela ka poelo ya Modimo hore ha e le rona ba tlang go phela le go salla go tla go morena, re ke tswang ga ka ba ithobaletseng gobane motho ka sebele sa hae o tla theoha lehodimong
ka mooho ka lentswe la re ka nyoloi le ka trompete ya modimo mme ba shwetseng ho Kreste sa tabeng mo ratang ba shwetseng ho mang ho Kreste ba tla tsoha pele ebe moo gona phelang ba saletseng nakong eo re tla nkelwa marung ha mmoho le bona ho ya kgahlanyetsa morena sebakeng mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le morena ka mehla. Bana 18 ka baka leo re ke le tshedisane ka dipolelo tseo o mo ya ratang ha o sa le hole go thala wena moedi se bine se jwalo se re go thala wena moedi tseleng ha o sa le hole mona re a bolella hore nako di atla eo ha di fihla Kreste re tla mona theoa mane ha theoa o tla bua ka lentswe le holo ka trompeta e ka ja ngwana a e bulula bela a e letsa e ba mabiteng mane mabite a sisinyeha ba shwetseng Kreste ho tloha ba tla tsoha pele ebe gona ba phelang go fihlela nako eo re ntela sebakeng ha mmoho le bona bile re tla kgahlanyana morena wa gona bile be ga nyoloa sebelo e bontsha hore go bona morena le hodimo mane le mo sekete e ka morateng ebe re tla kgutla bile re tlo re ba lefatshe le letse leo mola modimo a ntsa le hlophile hore ka mora rena le mo sekete fela lefatsheng le meutlwana le kgopo leo dipana e se le dijo tsa mehla bana ba tshwenyehile ke mafu a mangata a batho ba bona lefatshe le kgopo ho bona nako tseo di fihla tseo tla phela le morena modimo be se ra morena wa gona e ya mmuso e se le wa hae mmuso lefatshe ena e sa ka tshepahalleng e kgopo eo mosebe motshehare batho ba forama ba kgetha mmuso ba kgetha phetoho ba kgetha matshwenyeho fela ho ya pele o modimo wa gona hauhele modimo wa gona mo ya ratang hauhele a re thuse hore se ga phela sena seo diabolo se batla go phisa sona e le matshwenyeho a mehla le mehla mo ya ratang ga thetha ba ha ka thetha ditogose kwa bobedi mona ditogose kwa bobedi kgaolo ke ya boraro o se ga bobedi kgaolo ya boraro monana mata wa teta wa le hlamo le matla ho mme teng fela molemo wa go hla di kopa hore se ga e bala ka ho fela yona ke tempe ke kotse mantswe a bohlokwa fela mono a hlahella mono ga go monana ho twe le bana pele re ba gatua e se ngwala o beile ke lengwala lona mme ka ona mabedi ke ntse ke re ke a le hopotsa hore ke tsose maikutlo a lona a hlwekileng le bana bobedi re le tle le hopola ditaba tse boletsweng pele ke ba profeta ba haelang le molao wa modimo mmoloki o lo beetsweng ke ba apostola ba lona ebe tebana ba gore le ntse le tseba haholoholo hobane mehleng ya morao go tla hlaha basomi ba tla tsamaya ka ditekazo tsa bona ba some ba re e kae pallo ya ho tla ha hae hobane ha e sale ho ishwa bo ntatamoholo ntho ntse di diwang ntse di tiile di sale jwalo ka qalong ha di hlolwa mo ya tshang ho tloba basomi ba tla fihla mme hle re bua tjena re ba teng basomi ba rena o kae Kreste le ho itseng wa tla kgetha bobedi mo ya ratang ha o sa le hole ha o sa le hole go thala wena moedi go thala ngwana sa ratehang ha o sa le hole mme ha o sheba monana le bona eo re sileng fela monana ke tebela bogobonyana e se re fela morena ha diesi dipalo tsa hae bile ka bang ba etswang ba lekanya go ba le tiyo e teng empa o sa mameletse ka baka la rona gobane ha rate ha ba bang ba ka etswang ba ka timela empa o rata hore bohle re finyelle pakong mogala modimo wa bona ke ngwana modimo a lerato a seng kgopohang
mme ke morao thweng mohlahlo wa lefatshe monana bohle ba ka hlago le bohloko le madimabe ba tla ka kana modimo wa se ka toka gobane ba ja fuwa menyetla yohle ba fuwa nnete yohle ba fuwa menyetla go ba sokolowe ba hanne moya ka teng ya ga tsa go hle go tsete bona wena o le mmuyi ka je o reng o mosomi kapo o itlhophela tsatsi le go la go tlamola modimo na o re o nka keta ga se go era mola modimo ke a lemoga gore ha o sa le gole mme le nthusa gore ntate ke tle ke phele ka mokgwa o kgatlhisang ke tle ke phele thato ya gago e tle re nako o tlang gobane ga a lemoga gore wa tla o finyana nako o tlang ntate wa ka ke tle ke be ka golong ya gago ke be tla gola gona na taba eo ke ta ka tshwana wena mmoja ka teng gobane lefatshe le re phela le kgopo ga nna tse monate ba ke sa gona mme go batlang go re ya hae mme go ya hae re yang go yona go tla fela bao ba di ba ratang mola modimo ba go boloka ba di ba boloka dipuo tsa go profeta ba utlwa go profeta gobane ntho e kgolo eo modimo gona ba batlang ge e tsebe gore o fanne ka molaetsa wa profeta ba hae o fanne ka molao ka o moshe nakong tsa ntse fela pele mme ha re sa utlwe bona bafu le ha ba la ka tsoma bitleng bona boela Yesu Kriste la ka tsoma bitleng ba tla kwano ge ke ba utlwa ha eba ke se tlo utlwa ba profeta ge tlo utlwa ba hlanka mola modimo ba fu mofu la go la ka tsoma fu a tla fara ka empa ge ke ge utlwa thapela ka moya ka teng kore ke tla nke ka toka jeno ge ke ka toka na de modimo ge a onka la mora mo phudisa gona a de modimo ga ba tla tsile le holo leo o tle o nka ba hao ba isa hae le nna batho ba teng mme batho ba teng ka gore ebe ke ka bophelo bo tshwaro wena ke ka go phela ka nnete yohle ke ka o ka mola wa hao ke sa re ntshe mola ofe ka pofe mme ke batla go gape le tshola hao mona modimo ke nke la hao e se la sebata wa ga le mo gore ba tla boloke fela ke ba ntse ruang ma tshola modimo mo ya ga teng ha e ne ta ka tso hao ke go ba ke thapelo e kwalang hape ya boinehelo ba gona mola modimo tate modimo ntate o bile tsona tata gona ka jeno ntate ge ba bui ka jeno ntate o ke sa itshina tata gona ga inela go tate modimo ka jeno gore tata gona ga le mo ate go ata go finyana ntate ha o sa le hole matshwara fasina ta supa gore nako ya tela fasina le fele e se go finyana mme ate wa bontsha gona o motlanka tate batlanka hao pitego se gore tate fasina le se tlhotse mollo lo se ka mollo tate ga rapela hle tate ha o tibela ya bolosi le ha te modimo le fasina le tsotse tse bohloko tse fasina de re fileng tsona o timetsa ka mollo tate modimo tate ga thusa gore gona se ka go ya ba tingwetswa empa ta gona ba tla go pholoswa ko ya ta gona ka go ta gona ga phele go phela tate modimo tate ge phela ge phela nnete ya hao tate ge phela ge tsamaya tsela tsa tate modimo tate ge lemosa ka mehla yohle tse kotsi go tate modimo tate ge lemosa metswale e kgopo go tate modimo mme tate gona ge tle ge qobe ge tle ge fralle empa ta gona go thusa pe ta gona gore ge tle ge lemose ba tsebe ka nnete ga ta gona ba tla ba e tsebe ba etse ka ta gona tate gona ba o latela ka potše wa te ge lemile go ta gona gore nnete ya mmuso hao e ke ya fase ka go phara mme e ntse re ba bofelo tate ge ba tla ya hae ge thusa ba ge mata go fana ga pankgedi le fase ka go phara ta gona mme o phela o tle o fihle ga o shwa ta gona ge se gape ta gona hle gore bohle o kupeletse ga ta gona ka jeno ge thusa ta gona ka jeno lena e je tsa tsa ngwa na te buking ya go phela ta gona ge ntse ka ta gore ge ba hao ta gona ge a go kgetha mo phurusi se isa bohle ta gona hle ba matshwenyego ba nyagameng tate ba wa ta gona je ba magatsheng a go ata wa ipola ta gona wate lefatshe ate wa tlhoka toka wa tlhoka lerato ate ba fe tshepo ya go ata gona ga o sa le gole ba go tlhaela go se ka fela ba soka le se ka ata gona gore wa tla go ta go pholosa mme bo tle ge mene te ata gona le ha lefatshe ate da ka tlhoka toka ga ata gona go thusa ata gona yo ka ba tlanka wa hao botane ba di ba ya man nnete fela ba se ka go sitiela ba ne ka bojobo ba di ba phela nnete ga go phela ata gona la ba tsaba ka matshwenyego e ba ta gona ba o nyefole ba ta go thusa gore ge tle phela nnete ta gona jwalo ge se o nyefole ge se o fogala te modimo ga Yesu Kriste mo le yona ga le boa amen
moyagatang hle ka o shora hle ke se re ate le bile holo wana moyagatang ke le bile holo te moholo nkgono ntate mme mohlankana mogwetsana ba shaka o fela bana ka o fela ba le monyata wa mana gausa ka jono ke le bile holo mme ele nna se isho mokuditi ka go la moifo wa social programs ke se le bile holo ha se nna fela moifo o hawe ka tate Thape wa Letete ke leboa hape apele ntate Mori wa Thapa ke leboa mo ntate Kwatana Molifi ke leboa le Mema Mojala Selebalo ka o shora hle se re he bana mo ya gatanye ka mehla o hle ke thoba gona o ka mehla ge belo wena gasonya ena ya Sara Sabata mo ketang go tsa nnete tsa ntate Modimo mme re tshepa gore o tsunguna molemo gasong tsohle tseo re tse re fana ka tsona ka o shora hle tate Modimo wa mpolokela wena a o thuse gore a o tlhoela mathata ohle a hao mme a re fe tshepo gore tle ga mohlahlang a tla ga fumana bohle ge se re itlhophetse tsatsi leo ka o sholo fa se re fela hle ha ga o sa la hole a go sala hantle ke la se isho mogoite wa mpholle motlo je motona monna sa je mpeo ka o fela a ise ya nonya tswadi di sa eje di sa iqete mo ya gatang ka o sholo hle sala hantle modimo a boloke tla go etlang ha ibe khotso.